Keep this. Keep. Do you want to sit in the chair? Yeah, I can do this. Fine. Then you will just go down. Razi, Razi. شروع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وس زموږ یو ګران ورور چې وایي کلمه وایي مسلمان سي کریسټوفر یې نوم ده د امریکې باشنده ده او 50 کاله کې د افغانستان کې وخت تېر کړی نو فلم سازي برخه کې مهارت لري او اوس غواړي چې کلمه ووایي او خواهش یې دا و چې زما په لاس کلمه ووایي انشاءالله زه به ورسره کلمه ووایم او په اسلام کې داخل سي د اسلام له ټولو ښو مزایاو او د اسلام له نفلو په دې برخمن کېږي او زموږ یو مسلمان ورور دی انشاءالله چې ورته شروع کړي تاسو به دا صحنه ووینئ بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله أن لا إله لا إله إلا الله وأشهد أشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله. مبارك مبارك Congratulations, you have entered Islam and you are our brothers. my brother. So we are brothers in Islam now. Didn't Muhammad Isawi, David Muhammad Isawi, Islam. إلا الله محمد رسول الله. Thank you very much. Mubarak, Mubarak. Congratulations. Congrats. So you are Muhammad Isa, mashallah. Mashallah. Muhammad Isa, Mubarak, Mubarak. MashaAllah. MashaAllah, MashaAllah. Very sensitive. السلام عليكم مجنبو Now repeat after me in English. Okay. I أشهد شهيدي وين أشهد, أشهد I say, I say بدي باندې زه نستلایف دی عبادت there is no person to Magar pray there- or worship there is no person to pray or worship إلا الله else Allah, as except Allah. Yeah. except Allah. أعوذ شهيدي وين And I say And I say محمد صلى الله عليه وسلم that Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam that Allah Rasul is is the final prophet the final prophet of Allah and the final messenger messenger of Allah. Thank you. Thank you. الله أكبر الله أكبر الله. منذ وزي ونور شام كل ذاك متعلق Mr. Mujahid recommends you learn by yourself I will. the salat, I'm going to work. I promise. the fast, okay, the hajj, the zakat, and these things. Okay? You are my good brothers, Muslim brothers. Thank you So so you much. are brothers now. And I hope we can help each other. We خوشحال چې یو بل سره انشاءالله د خپل